Ni inkuru y'akababaro ku muryango, ku nshuti ndetse n'abakunzi ba siporo muri rusange, by'umwihariko umupira w'amaguru. Umunya-Brazil Edson Arantes do Nascimento wamamaye nka Pelé, ufatwa nk'umukinnyi wa mbere mwiza wabayeho mu mateka ya ruhago, yitabye Imana ku myaka ya 82 azize indwara ya kanseri. Amakuru y'urupfu rwa Pelé yamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki 29 Ukuboza 2022. Al Jazeera yanditse ko amakuru y'itabaruka rye yemejwe n'uhagarariye inyungu ze ariwe Joe Fraga. Pelé yari amaze iminsi arwariye mu bitaro kuva mu Gushyingo k'uyu mwaka, aho yitabwagaho n'abaganga. Uyu musaza w'imyaka 82 yajyanywe mu bitaro ku itariki ya 29 Ugushyingo nyuma yo kugira ikibazo mu buhumekero no kugira ngo akurikiranwe ku burwayi bwa kanseri yasanzwemo muri Nzeri mu mwaka wa 2021. Kuva icyo gihe hatangiye gutangazwa amakuru y'uruhererekane ko arembye, ariko yaba we n'umuryango we wa bugufi bagakomeza kuvuga ko ari kwitabwaho. Edson Arantes do Nascimento wamamaye nka Pelé uyafatwa nk'umukinnyi wa mbere wabayeho mu mateka ya ruhago ku isi. Yakinnye igikombe cy'isi inshuro enye, agitwara inshuro 3 zirimo mu 1958, mu 1962 no mu 1970, aho yatsinze ibitego 12 mu mikino 14. Yatsinze ibitego 1281 mu mikino igera ku 1363 yakinnye nk'uwabigize umwuga. Pelé yesheje umuhigo ku isi, aba umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya ruhago, ubwo yatsindaga ibitego 1281 mu mikino 1363 mu myaka 21 yakinnyemo umupira w'amaguru, harimo n'ibitego 77 yatsinze mu mikino 91 yakiniye Brazil. Ishyaka ryo gutsinda ibitego no kwegukana ibikombe mu makipe atandukanye yakiniye ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Brazil yahesheje igikombe cy'isi, byatumye yandika amateka akomeye muri ruhago ku isi atazigera yibagirana. Mu gihe yakinaga yari icyamamare bikomeye, ndetse yamaze igihe kitari gito ari we mukinnyi uhembwa amafaranga menshi kurusha abandi bose muri siporo zose ku isi. Afite umuhigo wemejwe na Guinness Record ko yatsinze ibitego 1281 mu mikino 1363 yemewe yakinnye. Icyo gihe yari rutahizamu w'umuhanga butangaje, rimwe na rimwe akanasubira inyuma agakina hagati, afasha abasatira kubera ubuhanga yari afite mu gucenga no gutanga umupira aho ashatse. Ku giti cye nk'umukinnyi, Pelé yegukanye ibihembo bitagira ingano kubera kwitwara neza mu marushanwa atandukanye yakinaga, haba mu makipe yakiniye ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Pelé agishoboye yakiniye amakipe 2 gusa by'umwuga, Santos y'iwabo yakiniye imyaka 18 na New York Cosmos muri Amerika yakiniye imyaka 2. Ku munsi wo kuwa gatandatu hari tariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 mu 1977 kuri stade ya New York Cosmos habereye umukino wa nyuma wo gusezera kuri Pelé wari uhagaritse ruhago ku myaka 37 wahuje Cosmos na Santos. Ni umukino wari wahuruje abantu benshi cyane barimo se n'umugore we ndetse n'icyamamare mu iteramakofe Muhammad Ali. Igice cya mbere cy'uyu mukino yagikinnye mu ikipe ya Cosmos, igice cya kabiri agikina ari muri Santos. Umukino warangiye Cosmos itsinze Santos ibitego 2-1. Muri uwo mukino igitego Pelé yatsindiye Cosmos kuri kufra
yatereye mu ntambwe 27 nicyo gitego cya nyuma yatsinze nk'umukinnyi wabigize umwuga. Imana imuhire uko ridashira. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni Hobe Australia.